Eklavya Model Residential School ke Tangjiang Ring, Dardelo. Lakain ko Ratrok MSC Constituency Diring Tengku Terangarong Central School Eklavya Model Residential Kikin Kirang 30% Kitangason si Tekpon Long. Lason si Duarbaguri ke Porlo Diring ang Kangalong Mission School Kabe Teklong si Eklavya Model Residential School Pipondo. Laswalong Duarbaguri arat anparta Diring arat ong dung amuni datum aningarong Chipi Pondo. Laswalong Karbianglong Thomas Council pen tong sekot pen tang ponang ji pumatasi non hejong ke claim pusita me sai ke claim prapti kason si Tekpon Long lo. Bon to make namtang ahud banga ketum aning nang ke ho Karbianglong along Thedung School ke Mission School nang lerok pen ajok koson si laso school ke pavidya jima phan Assamese News pen penang anong lo josi penang anar ni phan sai tang ton pon koklo. Laswalong Karbianglong Thomas Council pen pupu alam chithan ponsi puthot piniar ni an sai ke claim pon along 30% asai an ke claim patang pon long do. Laswalong diring kahora arat anparta Duarbagori arat pen Karbianglong Thomas Council kachari Dr. Kriram Ronghang lapen Duarbagori MSc anparta Karbianglong Thomas Council Education yam Richard Tok biapan diring arat pen kabe pina dim kaching thora sai nang kiding pipon apot ke choro parpik lo pusi kachoro pajolpo. Ahok lo aprang si nang litum phan mate pherang ke bitung phan akero pi parpik lo je ladak Duarbagori ang kang diring along ekala boy school kim bom pu biar talong si nang litung ke hum report la sela pangso school ke kim bom la ke non 30% an lo si ningkan hini asapo banga khai ateng pasik sak pen jok mate la kiki madim ta inglong aklam ka lidet pen jok ningkan hini ne ningkan isi ni ang bong ke la soda kim ke ington kok lo la sia ko non kim thu lo non ke kim bangge continue lo la bangge ene ke 26 March an patangi mane patang nangi pusia guideline ro central pen ke la si labangso school nangke kim lake non BJP Sarkar lapenan par hetame Karbianglong atan mas council kichari ake hai Dr. Toliram Ronghang lapente Duarbagori anpar hetame Duarbagori MSc anpar hetame Karbianglong atan mas council along sitame arpu kido education yam sar Richard Tok bi alang litung kabor I pen ajok nelitum Duarbagori angkang kipap hinai mate ke pa phihup inglong adim atok adim ta labang so school nai kim pot nilihin pen sitame akeru pilo la pente diring arat pen sitame nilitum akeru pi pajur Kajirang kapen Robel Sodrong P report Northeast Karbilai.